It's not a happy fella. No amurakaria Kinyunye. Ni arauga hena andu ma abuse the modern day democracy in a very horrible way. Arauga the spirit of democracy was heavily defiled sub-location in there. Now that you go matter. It's not happy. You see what happened today? Governor County has a proposal for new age model agribusiness farming. Yes. That was a dia mire. Na mikira maudu guokani urimi. Tuhere maudu malemate ne matari ma biashara. Tuhere subsistence farming. Adu marime na moneke. Na mone bia. Which is a good thing. Na marime na njira cia kiriu. Yes. No rukura gitweka atiriri. Governor ruga benie kuruta besa. Aria mego front uri. Every sublocation ni rute mundu umwe. Yes. Rucio no rikoragwo ni model farm. Yes. Moyo matwaro kuria gwetagwo Israel. Kuria gwekagwo heavy irrigation. You know Israel is a hub of horticulture. Magitwaro ginya kundu ku meka kindu gitagwo ni ma MCA gitagwo benchmarking. Ora MCA mo mati menya benchmarking. Nitura benchmarkarire. Dirari kwa wiki igiri niturathiete Israeli benchmarking. Aya tu kahuru kamwe kuria. Mura benchire ndo. Mau ni mukumona maciaro mao o kahora. So governor arakiuga guthurwo o sublocation irute ke o sublocation irute mundu, and of course arakiuga gukiobserve kindu gitagwo gender parity. Maruta muthuri makaruta mutumia riu Kinyunye ri makaciri sublocation yao ni irambire kugia kindu gitagwo pandemonium kuaga maya na kiugugwa na kienjike na kienjimuti. Yes. Tondu sublocation ici ciothe ni iraiguanire they know marauga uyu ni uyu ni tuneane uyu. Yes. No gwa Kinyunye ri kuraumerire Kinyunye na muthuri ho wetagwo Jaure. Yes. Kinyunye versus Jaure. Yes. Na ona mageria gweka kindu gitagwo bilateral talk and cietagwo coffee and there's something they were calling those talks mediation. Yes. Andu maria maiguane. Yes. All those attempts hit rock bottom. Siraga uciara maciaro guti urarenga ki mwaki. Yes. Arauga ni kihoto nie thie Jaure akauga andu othe ni moyo guku nie noraga horo wothe nginya wegie itinga. Yes. Na ndare kuo kwa muthuvari uyu tundu mugeni nanie kuga ati mundu gwitwo Kinyunye ni aguthie ku ri Kinyunye akoragwo bundi wa mbao kana mbao ni kuga ndio kurima inekiwe nie ngoretwo ndikuo nginya kindu gitagwo extension officers twathiuruka nao kundu kuriku tugithima tiri. So eventually the opinion leaders sublocation ya marakiuga atiriri we have to subject this to an elective process. Yes. Andu magicagure esi semanie kiharo ciomburane. Yes. Yeah. They have a very small period of campaign. Tondu ni marali time bad. Tono nginya mukineane ritwa ni undu wa stallmate ya miario ri ni marathite mahinda maikatia magathira. So maratigitwo na thiko ici igiri 48 hours. Na opinion leaders marauga atiriri tondu matire na any financial capability ya gucabithia ballot na kiri gwikithia githurano kia ballot. Yes. Macemania kiharo primary mundu are raini aria maramwenda mara raini thutha wake. So those local opinion leaders, the wheeler dealers, took us back to the dark days of Kano Murorongo. Ni macokia kia Murorongo. Yes. Na candidate ya eriri brief marona nima horo ucio wi ithurano formuli nikirabatara ki nikirabatara mbeca na time. Kinyunye arauga ni comborane ni igwe kibanja ni igwe kiharo muingi utua itua. Jaura nake arauga sawa na marero mwena thikwe mwe na nuthu ya campaign ikahingwo thai sawa akahitu akairetu sawa niki nie kainje cigiraga
Neni ndaingatire kirumi kia giano guku. Oyo agethima tiri na icakurire na ingataga iromi guku. Mau. Ona kuma mumwe hali angirigacha oti ondweka ona thero itoine itiagagia guku. Malaika they are lobbying and of course influencing. Omundu riweke campaign ni door to door. Na kiumeria andu ake magoka kumuikiria kura. And you see the bone of contention. Ni ate governor ni raugite hena the directive. The crying what do you call this? A financial gain. The one ni kwa boigire ndege uthie bururi wake. Bururi woge ni Israeli na ngarama yo ni ndugamirire na koguo igwo wega no gicoka ndugucoka mondo theri au niho thina orokagira ndikio hena gicindano. Yes ukikaigwa the thigithigita icio ri money is involved. Yes money is involved. Yes rai kinyana muthenya wa the general election. Yes siku ya uchaguzi ya ureri andu akega kona-ini. Yes kinyunye nake na andu ake squad yake kinyunye ni andu muno ni atumia ni agugicida gwiciria province yake ya kuingata kirumiri ni amuheire mileage muno. He has admirers. The ladies find him very masculine and a total man and articulate. Yes jaura nake ri the men folk believe in his boldness. Yes urage tuika riu the wheeler dealers marakiwa ni tukuria tutiena ihinda iraihu ni undu waitu tuthikaniririe please ni muna ria tutungeria kuria itherero iyo koragwo ya kundu kuriku ya guku na ni urakimiona ihari oguo marigo-ini magwa kibe eyuruka wona utikire mukunga mbura wa maitho ndukire wake wa ruthiomi ni nguria candidate aria twi nao makioya their respective positions. Haza wetu gasako kandi kuna shoka kinyunye Wona okigasa kwa kandi kuna shoka jaure. Yes o mundu arugame sako-ini yake na mayo na turakiwite kwina rules ivyo ni thio turatara candidates mutikarore thutha kandu ndu ucio ni ucoka ukarehe kirumena acio ni mathurithanitie hindi ya kanu uci wara thutha ri he mundu ukuona atari ho na ni ukumumena ule ni wairi wathiraini ya mung'ethane kianyunyeri. Of course the way you would expect it mukani orakiri voter number 1 no number 2 na mawadu akiri muvutirwe mwene ya ureta guonamo namuka laini sirakia ja laini ya kianyunyeri ile atumia laini ya jaurari is mixed breed ya kianyunyeri on a few men here but the women wa men reure kuragia gathigithanio kidogo tondu jaura ni arauga ni maraikania raini icio nginya magi gutagania raini irathie haria thutha karata yakate yacokanirira ni turorie tuthathauke please how thutha please reke tugenda clear margin. Usi haria thutha ri ni hai na wheeler dealers marahe to 50 to igi as is common in elections. Riu ni maraikagia kamwe noyo kana uku neo ki mana chani no na mundu atai makinyete kuroka igwa hi akaroka kwa jaure no defection is ya murorongo ciare njuru it was real time instant we had a very turning officer arero ni ara hoodwinkire kinyunye tondu ni harokire nyanake wera-ini ya thutha na kuria twika marari atume squad ya jaure marathigitha raini marathigitha anduri maitwo kumeherera ri maroka raini ya jaure returning officer arandikire jaure wesiria na twara onera na maitho
kuria muingi uri ni mwakiona no urendeka na ndio weko faraginyo muthenya barigisi bari kinyageria kuga gucokio oda gicokero ri ayero mathaa mau ni muhata mathaa mau hatire mathaa ma githurano ni mathiru na andu marauga Kenya aramenirwo nginya ni iguru tondu ri o makeragia guo mbura iri arathandanire andu marainuka othe aratigwo kiaro akiuga njetereire guke gicokerwa ndaiyũrwo gwakwa Kenya areurithĩria arageirwo nĩ wakini wake we arĩ o kĩharo amũra Kenyunye ona baba nĩ Kenya nĩ aretha wakiri mbũrũ macua amũtarie kana kwĩna ground cia election petition and the likely legal corridors abatie gũpasu as we speak, as we speak, the delegation flew out on Saturday. Ona nĩarerwo atĩrĩrĩ ona ngĩregana na gĩthurano kĩu oro nĩ mũthiu mũno ũraregana wĩke atĩa ndĩhũa aturwo mũno tondũ kũratuĩkire andũ acio megũcagũrwo hau rĩ very likely they will become the campaign team for the sitting governor in the next election. Kenyunye is not happy hapo alijifichio arauga returning officer rĩ areteire mũikaikanio andu moka muono makiurira nyana ke iciri arandikiria ona returning officer ri he was not impatched. No, he was coerced. Ana etagwo that kere yuma ground that boy that boy very fast that boy compromise very compromise ore kwa Kenyunye Kenya ragio ku kwa ore niguo kwina kaburi karia kanene ka demokrasia democracy was murdered assassinated in cold blood in broad daylight reba ya jana that seven hechi siko ithe seyo kamuti uguo cirehagwo you know I've been there urehairo ru bathi-ini uguo na andu akuu ni maciria muno ni ife na ndisi ho nona riu nwacokia ni nyamu cia mugunda cia githaka taituyu ni wakiona riu ni wathukia pio ukiria gituyu ere kurehera ende moria ndi nya mwana ni are they actually taste like chicken Jama chicken is ifeda jide go toleba korea ya ni pizza Raure telefu no nilikwambia sasa mashamra ya merejelea maogora ni maigire actually we have very busy calendars fraternity events we are ya olea magetoero akina the MCs kina Jimmy Kajim kina Karumbu we are very busy and we are in demand and that is by the grace of God maogora ni machokaneirie na kinya family they have some leeway ya ufanga the get togethers what have you na makome mega maogora tondu ona ritho ni mena nagirwo andu makionana ri ni hokaga wega muno makiria no re uri no ndo to ni matwikire enlightened horo wegi mobile telephone ri ona rugongo ri ni mamenya simu tu yes hendu gukoraga riu igogora tu ri hakuwe guthira gatho igicokio ni wona andu mahwa aria hema-ini andu acio gatho
now, you have to give it up to them. Yes. Those are people who say it has to be done. Lazima ifanyike. Wana masoka ya gatho ndo maithiuruka ako. Nona mundu amwe tuka hau. Nigwenda kuga gatho cia mbere. Joke guri mutumbi. Joke dirikan. And there are some people who do not know how to be brief or to read the mood of the people. He mundu coka ya gatho agacokeria ginya andu aria mahandie nyeki yo marangite. There's too much details. Juga haria guikarite ndinona ria. Ndona nyeki. Ngagikiuga nidakena. Jokeria gatho aria megucoka mathambia indo ici twarira. Endo wicokeria. Kuri na andu maraturire ngukundu guku. Ngicokeria nginya atueria ng'ombe cia iria riria nyuo kundu kou. Tucokerie neighbor cia guku ni twa manegenera wega na matina tuthita gwicibo ni undu wa to bear with us ni tumamukire ngatho citu ni gwamba njokie ngatho kuri rural dean ari no yothe twanjitie na AS. They have an entire full scope. You see, you can generalize because no one is listening to you in the first place. No, you call camera record. Yes. You get working with on any dish or can you gather? Liba hizo kiagatha huwa ndo makao makiura na mavisa ke na guku thutha na guku ngene fine na makuso ri ni mamenya ni thimu yao itesaga yes na uthia ku rabi chokero ati ria kifi hau Keituro na ya muthoni ya ndore me thimu itesaga kibicari wanajulikana kwenye familia ero cia kuma series kwa bata Keituro na ya muthoni tutumire aera umago nawe kwaje hebo ndo kuhura bisa akuonia ri ukamba kumuria ndiha Badona We're background ya matu na headroom nene. It's like a habisha yoheta go silhouette. Silhouette ni reona andu maria iru background yoro. Yorona. No shirutaga silhouette. Uri ga kuoni kagia bise oguo. Yo dureona ha. Eke go sumire. Ya sumure gukona ne ora pio. Na ni matuika very offended agimura bisa icio mucoke mumwaga kumwira amutumire ici ni mura ya solution ye ari akamuria ndimo ikerie oborefika mwake wa tweke atia nacio bisa yana negative ende wetereire mu uria wina mu S23 yes akaba karuta etagwate selfie akaba karuta selfie mukeyona wega na mukeyona inyuothe o mundu clearly wega kwaje ira ukonire yaku wave iko ya bicha dale kenjo ya reni kenjo guoka ya oya bolevia gwa eni nyamo newe no riu na hendo meho method mututu nini na no tu gale tu communicate taga no tu ro tu kiri riu the specs itige kiara na ciothe ni omona arugamite mbere ya andu a kamera ya maroyo hiki arugamite nako na ni oyo nagatie na memory yako ya ndagika igiri na matiria to makona tana buna kiratu kia god Wala mugisemania kwire yagurutira bisa cio iki wa kama kamuria amuhiki ndiramuona oyo ona kegwethera ga video akabava nagatire YouTube ya thimu-ini ni matuika offended mwiga kumakundika na mathimu mau manyu na mahoya muno thimu ethire ke ethire mwaki na athira mwaki ni amuibagira uwa samu
tuena kuya ya ri ni athire mwa iria yo ina mawithimu mau magoro iga makoro na we ukaoya nduthimu mutitu acito ti thimu ugituthomere tuikare aza thie moyo ne ma tu divai mau morago beta mutiuga cito ne mekomba thi murakenda kuone kefiki agira iria cianyu cia goro muhura kwaja kwihura ndio ike macero fimu iguo guo na mumwire saje rugongo rundionekaga atwirate ate thimu ni ya ngiri igana ena yakwa ni ya ngiri ya matano na ni irahura ndio maranjira na nä å tuä kaga surprise nawe ukorwo we thimå yaku rä family yanyu mbogi ya makucu rä nä makorwo mamä hete tier 1 yes å coke å gä å ka rä ũgakora rĩu he kasini waku arathire model ĩyo ĩ igũrũ wa yaku yes ũkarerĩgĩtwo yes kaigua mboige yo thĩ amba woi ũhũre neno ya Samu ĩno nĩ ĩrarĩa rĩu nĩ ĩrarĩa Samu tũringe ni mwezi 24 tekira portrait kaine kai ine man iraito hura nginya thina ino wala irahura andu nginya maruni meni niriku I know those people are quite conventional nemune wakinyia ke munene ina goro irakinyia ki ina goro cio kaigua mau atiri ure urithia nyamu yuma ngiri igana ria 30 mugunda kwa dhahabu ai ma ari na thimu ya ngiri igana ria 30 wara ikamundu wandikirwo nduri itharu mani menyo na tarake mehura negwethu kamera nigetha we no mwaka mbe umike no hurithia no hurithia ano iriruta grid line ya blue Ndio wana na mundu akurete mbica ya post Facebook ukarigwo ka niwe rugu ona uhuretwo thimu na uhuretwo mbica na thimu riu iyo itari ya ikiro kia iguru igakirwo Facebook uguo niguo ko hana that is you that is now you zero filters ukatwe selfie kuso we uri utaimaga yaku ukehera bado soka ni processor yayo ri tonene tinene riu ni weheraga igakwaya wĩini mũcio you have to stay still nginya gambe na thimũ ciothe igambaga kamera ũguo they will not guarantee you a good photo enda gũthiĩ mũndũ na thimũ teno tũyawona haha nĩ mũthoni amĩkĩra sound ĩyo ya kamera ndĩrĩ ona andũ nĩ moragia no wahũra ĩni iraigua ya gamba na nĩguo hũrĩte nyingĩ nĩ mamenyerete ya erinjĩ gamba na ega flash kamurikaga o thimu yo nyene ana kumenya acio mena icio no macoka makagura iPhone 15 yes pole tu unasaga pole na riu ukiurite ne otaya wanire yes waikara muno ni uranduragwo niki mani utaro atwikira mbica aria gurubu-ini yes na andu iPhone me mutugo wa gutumira andu mbica to mauga ngama ni maria nga ito app store ka andu yes agana cloud yaga guthinaku andu iPhone ni makugia akiri magiga gutumira mbica muga ati ni wira muingi muno was convert into WhatsApp aga DCIM you are complicated for nothing mundu iPhone ndukara mwira kuhure mbica ya gutumira icio ni wa muhothera kumwira gutumira ni ona ni uramutanga ni cia ngarari yake
Ndwa chamchung amena enya muiho etagori etagondo muthoni nyamwe no etahuthagira bado which one yajagia na X etago kiseda kiseda Nige ando makuri tuhagira mahurite mbica kamera atiri ukuna kisenda ukuna etago senda riu ko unakuone kurituheria mundu muturire ukuna senda wewe gocha nitakutumia wewe sasa gocha nekeko senda kuni kura hiyo horo senda hiyo inakuaga wapi actually you know taro bluetooth thiko iciri ndihuthikaga muno cia titana hau tene bluetooth ni thiete igire atia isi technology has advanced yes ni kwa nyamu eta wa infrared iyo riu ni obsolete obsolete no bluetooth is a process wabe opie wabe scan usachi wa thimu yaku iretwo atia na kaidira miona haha ni no yandikitwo na gicaina riu ino ni muhirigo uriku we me accept nige kana virus ni roria ciuria nyingi muno accept aso akaba Pekapia tokega ikara gwira 12% nakwira ati tiga kuogoka mundu wa Ngai no na senda nere range yes tiko baguthie ikaro hau irekie ni na disconnect please we konyitire waragira abogeithie tata ithie tata no mutiere gaine do iPhone no the wa kwa mundu iPhone uge mugwetera senda ona ni akubrokaga ona dake ya gutinda ge explain they don't they will even block you senda kuna senda sasa hiyo cloud kidogo logogo sikia kidogo kuna watu walienda logogo watu walienda bio kidogo Uthi Murang'a ni kwanyita na kidogo ni tugire TBT ya haukavere daima dekuma na kamsukumano kidogo dekuma na jikaikanio yes na gukuranira maitho otikia ogwo te within the parameters of the political realm na tikaundu kega ko tondoko gacoka ningi ku generate animosity no ingihetwo tanathie muno ri that would be prudent tikaundu kega muno kona tikaundu na tukienda kuigua especially kuma gicigo giki gitu yes beteka cia gisiasa it is concerning maundu mau ni twambite kumarugama kidogo miaka we iganona ni kuhorerete o tukirigo kuigua riria kugwe tuonete to video tukinyagia ni uria wari wa mbere mundu muiru riu gira Ngoni former GVN yes Ngoni labish Ngoni na ndio jeshi yake ni enyerire matiagithimire ngima na wazito yes and you see deputy president then who is now the president of course has a security cordon a serious one nyanake icio citiamenya ati tirathaka local politics most of them had ni maradia magandite kidogo maria totangie na hewa wire wai so it's also good to know that tulita tia tongoria marua physically yasha atongoria matikanyitana mashati yes yani warugamira kwa Ngoni huko ni wakwa hapa ni Murang'a hamwezi kunja Murang'a bila kunialifu na munialifu
Mnashemusha githeri na mukimo na njahi Ngojeni. Ndio na guo jezi yake kule totirio. You say you cannot go and harass the deputy president. I have never seen that. Yes. Wai. Ndio kiuga ngojeni. Akiveti de muge. Ona ne kwahi atukanie nadu. Akihagira gatagati kando. We. Ndio nake anacemania na makario tamau. Anacemania na makario tamau. Alite bara. Alikipata. Akiro Kibeti gapi? Ngojeni. Maundu mau magicokererwo guori. It's not a very good thing. Tikaundu kega ona tikaundu kangieni karijwo. Yes. Especially with our women leaders, our honorable women leaders. Tibisha njega. Maundu mau twambete kumahumuka. Na turamonaga na guku Miru. Na guku ruguru ni kuo riu maundu mau. Yes. Makiregeire. No tikaundu kega tutingikenda gokenda guku gwitu. Acha tikega. Tuhenya tutiuka wega. Actually tondu na ciumizaga andu innocent. Yes. Andu matona niki kiroranio. Neguo. Na mauga riu ni jesi ya muheciri. Aciru niyo mabeaga the brand. Emwe ciingira ngari ni oguo. Yes. Aciru niyo matigo makiro mako. Eluma muhestimiwa. Akiruma moyacire kebe. Basa bebe. Okay. Atoire kwe. Ndeke. Kwaje heme omaine inaga iromu. Na nio marihagwo. Kona atuikerie mbembe-ini mihuko arutage mihiro. Athie kundu wakora ngui ni njohore cikamuthitimura nginya rui. Ndwarie cia kwanyu we. Na kirora ciara ndari thimu. Ndwarie cia gwaku we. Kiroria mweci we. Nini? Nduri undu hana. Nduri undu hana nduke. Kawe bara cigana. Ai, katukuweta ciana. Kwaja iyo guo. Yo kaigua siasa-ini mundu ahuthira those words. Is spoiling for tukuweta ciana. Spoiling for a fight. The next thing ni goodie. Angalia hapo. Nekebe. Nini bebe? Yo tokuwa wana muno. Kwata mwana auto yakura. Tukemusida. Murete bia ciothe guku. Those statements wekaigua kwajia kwario guo we mucemani tocio tamba wicekehi. Wewe ka ukiwa mwangalifu ndagiko yothe ungiona ite cia haragana na raini. Yes. But I'm sure because those leaders share tables. Mheshimiwa our woman rep and the CS na mheshimiwa wa Maragwa. Yes. And of course they can sit down with even the governor and the senator. Tujue. Yes. Rotivati ukinya riu level cia andu gukunya tirime kunyitana macati muingi-ini. Hapana hiyo. Yangaliwe. Well, Mwisho na abdua gitare maramu yuagira. The Saturday ni haha. Yes. Na kera beat no gire siri riu. It's about to go down. One girare dacia ndo marehete ri. Ni agire nyerire.
Kwa arenda acia kuingira na mbia. Ni agire nyeri. Agekanyaga kubwa. No way. Bana, no. That's my friend, I don't know kile macokerio matano ma. Wega biu. Kore marete kona njagua kini. Magira muhiri hau ngi. Wewe bwana. Urudishie pesa yetu. Mekuja kuiba hapo kama chura. Unatuambia itakuwa fireworks. Na mnasema mzito kama ndovu. Mnasema ati ndovu ni kuu. Ati njogu ni ndovu. Alafu unaiva hapo kama impala. Kile atiri elefant. Ndio na andũ agita niwe marahĩtaga. Aya. Nĩguo nĩguo andũ mainaga karaoke. Nekorwo tu just a self-esteem thing ya gũtũma ũigue. Kuti koina. Karaoke. Right. Ka video kau ndaikirio ri. Ndambire kuria muri tondu akianjia is very composed. Very composed. Ndauga no ora tu mimi twanjagia kona. Continue. Rajini wega muno. Continue. Get you ide. Aje gita. Urakinya ndo chai. Pull up. Get out of here, man. Get out of here. Do you know you can be prosecuted for that? I wonder man, I don't eat eh. Punke! Mukulindwa gehida. That was lackluster. Chai! Yale go to a mean. We fagida la maine. Tika, ndo malese kinere dika nero. Aya. Ona mundu wa gita akorora na theka. What is he saying? To me, what is he saying? What is he saying? Punka. Hey guys, come look at this. Hey guys, come look at this. You get great effect. Remix yo lefatia hivi. Yeah, ndo asikitoko ri. Ni uhoro cio wiriko. Ni fatia agirwo. Hey guys, come look at this. Kulinwa gi. No, actually, the management here should come up with a policy. Ya kudigiriria andu amwe kuinaga. Kulinwa gi. Ani amo zikie idikaniro. Mwanyanya kava ya jogu. Ale boro ademevio. Funke. Pull up. What is he saying? Dele. Yaki wa high school. Ole mundu njoi. Ya mwandikira. Wow.
from Kagoshi. Kagoshi is bad. No, it plummeted. Let me catch you. Very. Finesse. Oh, what do you like? If I get it by it, oh, the money, you can't eat any raw. Oh, kwa tu abia tukire kana dole magi na gukuri. Ni basu. Yes. Baby talk. Gaduke. Oge. Nani mwingine mwibi. Sio ni mwingine. Gathoni waku nire. No waine. I want can sing. Yes. Na masi uyo muthoni. No aina waja. Yeah. Achia giri. Na evangelist wa goji. Yes, that one is yes. Proved, tried and tested. Yes. Wengine? Aya giri. What does he say? Kunwageira. Gikira baini. Radia kingine weka muno kuri St. Peter Cathedral. Oda vere. Neke kira etuma muthoni nake ayo wetekanya na oroci. Muthoni dina inabe. Muthoni arauga ni kwa era guteithirie. Nina beja that was security. No, I sang very well. No, that was bad. The director wa mission arauga nenda ina ndero hoine wega. Asa, that was bad. Kwa jole arambirie kidogo.Ngoni. Niako. No abuki. Tani nego. Ena abuno. Gathaiya. Ngoni. Jagwashira. Na His Excellency Deputy President. Meke kapuke. Adhanio. Kirwimbo. Ndaso kata ina ginya crusade. Enda kwonjera keno ngima ne koni chocha. Maadhurie ukwira ma. Wajana tira ke ire rwimbo live on TV. Ito ne muaine. I contract ile orure kwa St. Peter Cathedral matingiroera ire. Ya guthondeka. Na kura hori uruheneke. You massacred the song. Yako. Oh God, ya. Ani no kafarugo kira rwajo. Bokoli wagikire. What does this say? Funke, will you keep quiet? Will you keep quiet? Jai! Mama mbona kioneki ya Kagoshi ile serious bad. Kagoshi sharp shooter zile. Nimeona maikazi na mzima mieri 3. I had to undivided attention. Oh, kulino gigi. Ina ngabo kulino le. Kulino dihila. Pagikile baini. Ule darama. Karara ya me. Ela kena na sisi. Ako togoria. Ani nanye. Ego kana amuno. Leo de evi taga. Anio. Agora. Ado gionero ri. Le sa deria service ira tongorio ni athuri ri. No dile kiro kuga thini wetherwo rwimbo. At least near the upcoming. No jogu ni non start. Kuli magihida. Pagikira baini. No gimenyo. Yego isafori. Eu não sei que ele mate friganira. No, stick to listening. Na kuiba na goro. Olha, é cara, é que era do headphone. Câmera mais. Na vez